Amasa insu pi ulenau te ho zo se heche ka channel hin be ho zo se na bon chawin ka ngai lut naw salam ka hin pe masawin he ka gel khel lam be in na ho nei ngai lu ve ti ka he in hiji chun na ho zo se pan la na zalin dunia hin 25k subscriber thing tawin hiji hin na chung chi wa sei zo lo ki pa thu ka hin sei na he I cho zo se hi na ho nei ngai lut zal wa bo hi chan heng thun we hin hiji hin avel velin na chung wa ki pa thu ka hin phung in he dunia hin zong interesting random facts ho niaw cha an sei ki ding hi in tin hi cha ki mu mun hi darwaza gas crater tin a ki he na he hi chi mun danga ki mulo kum som nga walam amei kung hi mit lo a kung jing jing mun kha he hi chi mun hi science fiction ho a hi pun ti chu mihemin asim thu thil helo tin a he hi chi mun hi achi sa kum som nga sung lam pi hi mei akunga hung to pe he tai hichi darwaza ki ti mun hi Turkmenistan ki ti hichi gama Karakum desert ki ti hichi desert lailung ta he 1971 kumchun geologist team ho khat hin leinoya thawla do na theiding mun a hol nawa kun hichi hi a hin mu do he hichi achun thaw au me ti a he ji un amun chu analayun a hin them khat alai do pan pan o hin anoi langa kun gas ahung do chu a hetawin hiti chun hichi athil lai naw mun chu akom avel iti ham khat athaw la na diwa aman cha ho akoi na ho zo si pumin anachim tha tha ta na he wang phat ta in mihim koiman thina anatu pu na he hichi mun chu achim thla akun chun gas tampi ahung do pan ta na he hichi gas ho chu abona aman a anuya tha ho la do thei a hi na ding ti in hichi gas ho chu mein an halovin a he ama ho gel dana chu hichi gas ho hi hapta khat ka a ka chai tan te tia na gelo hi a hin la hapta khat ka a ka chai dinga a gelo hichi chu tu hin kum som ngalam achi tan tu chan in aka zo nai pu na he hichi mun hi 98 feet in athu in alum ale dan diameter hi 230 feet a he hichi a methane gas ho hi izat mong ham ti het thei a hi pun atam ma jing je in tu ni chan in second khat jong tang lo in mei akung jing in a he hiji chun van noya mun kidang hola a hichi jong hi khat in apang tan he 2009 kumvela kun chun hichi mun wedding hin tourist tampi ahung panuvin a he Middle East Asia gam sunga dinga jong mun min thang ta khat in aum do ta he abana loner lek kiti hichi loner lek hi hoya ham iti ki sim ham iti a atui rong ho hi ki khel khel jing ji ham ti hi innovate dingu in sei dingu he loner lek hi loner crater ti injong a ki he na he crater ki ti chu volcano akon mulpu ke ham a hi lo le leisit a meteoroid a hi lo le comet ho ahung khi thla a hi lo le ipiham khat apu ke je a leisit nung tong den a ho hi crater a ki ti na he hichi loner lek hi amasa achun volcano sunamun akuna kisim do in ana hevin a hi a hin la holgilna so ta anei zo nungwin hichi mun hi comet a hi lo le asteroid ho hi inanunga kuna kisim do a hi tin proof ana bolovin a he scientist ho report na akun kimudanin hichi lek hi pleistocene ki ti mi ho khanglai kum sang som thumle sanga apana kum sang som nga ki ka sunga meteoroid lin ta ana hi akun kisim a hi tin asai a he hichi lek hi e hogam India a Maharashtra state a Buldana district ki ti muna ahin alek original min hi lower Serever akitin a he hichi lek hi a saudan 1830 meter bo ahin a surface area hi 1.13 square kilometer bo he alek athu dan hi athang pi a 537 meter ahin lunar lake tui hi tui thing a hi pun hiji a hi sol lake tin jong a ki he na he hichi lek hi abang kum le pink color a hi ji na he lunar lake development committee ho saidan in hichi lek hi atui chi banga a alin atui noi meter khat akun oxygen khat cha akimuji tapun he haljia kiti hichi aquatic organism ho jong hi hichi lek a hi aki ha mu le jeng in amun keu hilo a atui jong asa je in atui hu ha ta in apon in hiji chun atui hi chithang asu sa na thei ha ta in api be na he
hechi algae le water salinity hoji hin atui hi pink color asu sa ajin a hi scientific reason a saidi hile lunar lake a kimu hello bacteria le Dunonilla salina kiti hechi fungi hoji a hi atui color pink asu sa aji a hi lunar lake to ki bangchet Australia gama pink lake kiti khajong au min a hi lunar lake hi a season ki khial dungzu in atui color jong aki khial jin a hi hechi lake a hin nga khacha akimu pu na hi hechi geological treasure khara lunar lake hi a hoina le athugu ho het nom na je in mi tampin amun visit agabol jingowin a hi abana dinga hechi akimu panda lim hi ipi hidinga again charvem hechi hi panda lim mai hi pun hechi hi vannoya ama sapendinga panda lim banga ki sim solar energy farm ahin China ten ahin sim da o hi hechi China a solar energy developer lin pen Panda Green Energy Group ho hin Datong and Guangxi kiti hechi muna hi ahin sim da o hi hechi hin in sang som wal kum khat sunga electric supply abol jo win hi hechi company te hin mundang danga jong hitabang project sim ding hi to gon anai jingun a hi hechi solar ho hi 100 megawatt capacity ahin hechi hin 2025 chana hi 3.2 billion kilowatt green electricity api do zoding hi hichun 1.056 million tons of coal safe abol zoding ahin 2.74 million tons of carbon dioxide pollution kipido ho asu niam zoding ahi abana hecha ki muhi 24 karat gold a ki sim burger ne the hi igela hi le ngol hoi ta khat jong ahi hichine the hi Colombia a ichiwa igani the wa hi hichi 24 karat gold a ki tu ma ki sim burger hi Colombia gama toro mekoi ki tinamuna hin akimuna hi amin hi oro mekoi tinjong aki he na hi aman hi $59 vel ahin ei ho India suma dinga 4800 rupees vel heading ahi toro mekoi hi Colombia capital city Bogota khopia restaurant khat ahi hechi burger hi vannoya luxurious fast food item khat enjong apang tan ahi abana dinga India in chamthna amu zo kal kumsom sagi leli zo in Manipur gamjong Indian railway map a hungjaw ding ahi tai ama sapena trial bol na in passenger train Rajdhani Express kiti hi 2021 July 16 ni ho chun anathai panin ahi hiche achun Silchar station a konin Wangai Chungpao station chan anathai na hi Wangai Chungpao station hi Tamenglong district Manipura ahi hichi Assam to Manipur railway project hi kinloi ta ahin sim zo diu ta san aumin ahi Infal khopi chan athun na dinga railway lampi ki sim jinglai ahin chukeu hiloa Manipur capital Infal a kona Manipur border town more khopi chan thungdinga hichi railway hi project sim sa ki koya ahi tai tuna ding in interesting fake news cha sei naw chan choi tain video hoisa wale like share na bortin video kitin le ki muki din bon chawin ka hen tim kitwe na bon chawin no mun lang mangpha